I'd like to thank the team behind this for making it such a meaningful season this year, especially amidst everything that's going on. It feels really nice to be a part of a worthy cause to support people in need during Christmas. ආසිරි ගෲප් එකෙන් කරන මේ කැම්පේන් එක අගය කරන්න ඕනේ ගොඩක්. Actually, it's a very good project what you all have started. ஸோ இப்போ வந்து ஆசிரியருக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு காரியத்தை வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் சீசன்ல வந்து பண்ணிட்டு இருக்குது. ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச காரியத்தை வந்து இவங்களுக்கு நாமளும் வந்து ஒன்று சேர்ந்து இவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இவங்களோட நாமளும் வந்து இணைஞ்சு கொள்ளலாம். ළමයින් මේ ගැන දිරිමත් කළ ළමයින් අතින්ම මේ වගේ ඩොනේෂන් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ මේ යාළුවෝ සහෝදර සහෝදරියන්ට කරන්න දිරිමත් කරන එක. ඒක ලොකු දෙයක් වෙයි ඉදිරියේදී අනිත් අයට උදව්පකාර කරන පරපුරක් ඉස්සරහට බිහි කරන්න. And we hope that all your future dreams and everything that you hope for will come true in this new year. ප්‍රාර්ථනා කරන්න තියෙන්නේ කියන්න තියෙන්නේ අඬන්න එපා දුක් වෙන්න එපා පසුත වෙන්න එපා ඔයාලගේ හීන කලින්ටත් වැඩිය හයියෙන් අල්ලගෙන ඉන්න අපි හැමෝම ඔයාලට අත්තලක් වෙනවා අපි ඉස්සරහට යමු සුබ නත්තලක් හැමෝටම